Hello, empty cuts can on let wedding haircut transformation can end dawna voinia. Chumi ma in lumeh zir ve du emo lumeh thiam du emo kan nomani chuanin eizan nana mang du te kan lo omani chuan academy kan hong zela tungkuma zir man lo nom pon na kumlama te po kan lo hong chun zum zel dawna hre chiang du tan kan number le IG amon DM thiang le haircut transformation tutorial kan lu tanga ama sain poimo per a chuan hair section engi poimo chip sam le a back sam in trenalaya hianin uluk takin kan trenanga te chuan kan clip anga kan clip chan chu ron tlak lo nan le a in chia pia lo nan a chip sam le back sam kan kat sual pal lo nan ole poimo le chu trimmer guideline la hal pop loin a book zo re hi number 2 open in kan dibal kanga abuk zole kan la thlapot anga chuanin space kan siam don ani fade na tur space tunai mid dropping ka me don wangin tianin abuk zola hi sang vak loin kan lata a ti chuanin yan enzele thot tang tuna trimmerin kan lo guideline kan lo siam anga hianin a foundation a siam don ani trimmer kan lak sang lu tuk chon a fade sang don a tunai mid dropping kan la don ka ti kha atukuma kan drop thanga ti chuan kan khol man te hi in lo mang ve du ni chuanin description a link ka lo danga ta tang khana cha te don ani hian enila ti hianin kan dibal ka zo nuwa khan trimmering kan a guideline kan siam ta a ti chuan achunga space lo ma hi kan fade na turin karania hei poila zim shet mai theya azim shet chonin tule number 2 te pokhan dor non le theita chon hei a guideline kan siam ta trimmer kan nor kol ton nu hi shavering kan nor le don ani so next step a shaver kan nor zo nuwa khanin kan clipper kha full open in asira khanin a full in kan open anga ti chon 1 inch guideline vel kha parallel thayang berin kan siam anga a back le tukuma 1 inch aya thui lo aya te lo angin kan siam fekang uniform dewin kan siam don tinan chu chuan a hnuai line open a kan siam na a hnuai zawk line a hi kan tiral don chuanin a level hi kan adjust don ani level adjust hi a chang chuanin half open te pon kan manga changin full close ten kan manga full close in hnuai ber line lakral nan kan manga kan clipper in a full close a lak phak ala kol phalawani chuanin trimmering kan la kol to don ya next step achoni number 1 guard 3mm kan ti khan kami mang khanin half open a level kha half open in kan danga chuanin inchi khat vel kan chholenga chu uniform thiang berin to khum le a back le lama kan kal kwal le don ani chuan a hnuai line la ma hi kan hmu thunga hei half guard poimo na ni ta half guard mangin full close in a hnuai line lo mi flick out motion emo corner mangin ulok takin kan la tham ral do don ni ole tira number 2 kan de bulk kha deuhin space alo la tlema hei chu om ve thainia chuwang chuan number 2 card ve khanin kan kalnon lenga chete asang thretin chumi zo chuan number 1.5 card 4.5 mm kha kami mang khanin hnuai line ni kan thriat le na
tuna guard kan man to na beratan number 1 guard open emo close emo in kha chu kan du da nang kan cha sanga noya 1.5 tuna guard kan man zo chia in a line ala asiam banga kha kan su thiat to don ni khan an entire line noya line lo ma hi 1 number 1 open emo close emo in kan acha sanga chu chuan line kha thiat to don ni last step chuanin clipper over comb kan manga omje chu samkhui mangin kan abuk zol la banga hi kan nor don ni clipper over comb hi thiam a thatna chan chu lume chunga ti rei lawa a shape siam na na tangkai boka chuan kan man dan tur chu 45 degree angle velin kan hold tanga ti chuanin kan bitina kan ena abuk zol ti te pokha lak theya hai chu soi thiam hara video kal tlang chuanin chu karon soi lo kan chu tuna chana chip sam kan lokat tonga poimo chuan kan ka phu le phutanga chip sam te chuan bakche le samkhui mangin samkhui te chi mangin tuna chuanin a chip kan katanga tuna kan lak tan hi horizontal sectioning le vertical sectioning ma chip kan lak hianin tuna hianin vertical in kala phota chuna no horizontal in kan la lenga cross checking nan english man hi lo ngai le trainer simple thiam be kan soi kan tum le chinange horizontal sectioning le vertical sectioning oma diagonal te pom thauta tuna ka lak dani vertical ania ti chuanin kan en le zelanga horizontal chuange om zia ti te po chuan tuna ka medan hi point cutting kan ti ta a he hianin samrual pop tur kha venga texture pe ve don ti nan chu chuan en phot taila ti chuan kan soi zel don ya tuna hian horizontal sectioning in cross checking kan ti chuanin atira kan me vertical kan me kha kan me rualem ti te seibi komem ti te kan check non le a hianin customer te satisfaction pe ve a so share the poimo khop mai cross checking hi poimo okay last but not the least anti thinang kan wa sa pawin top nan tak amaro chu poimo persi chu nge kan ti chuanin detailing hi tam tak lumet te kanin thlauna turania he hianin kan uluk lo te atilang dona detailing kan ti chunge omzia kan ti chuan kan me zo effect to nuwa khanin kan cross check don ani abek te THLAK mangin THLAK kan an enanga kan mi thi lo vai ve to thina be kan me hianin ta khan line lo la langte lo la dum chiang lu tuk te kha lo om thea kha wang khanin THLAK kan mang tang kai nga THLAK kan enanga line lo ma te kha guard man turia soi fak thei lawa hi poimo na talented barber le experience nei barber share changna ni tani guard man tura kami line ti thamral nang khanin engkar ne kan man don ti kha asoi fak thei lo wang khanin kan check nuwa khanin guard kan man tur ha kemanin kan du thlan na ngein kan la don ti nan chu hei poimo khop mai detailing hi tin customer te tan po ame anor na ngai nor jing lu tuk ti po khom theya lo ning te po kanom theya a om lu tuka amai ro chu lume hi a shape hi
adik angai rolin mazonga kan HMUHDAN hi adik angai rolin mi hian tam zo khianin tukhum lam le bek lam pangzong hianin mi hi kan hnem zo ka min hnem zo ka ti kha straight up poimwa chuwang chonin a bek le atukhum vela line lo la ongkul te kha moi lawa chuwang chonin hei hi average barber laka kan danglam theina tur le kan barber te pona anzir tur nia ka hriat chu topa detailing kan ti hi ti nge tur ani razor and shave hianin blade hi thar man zel tur nia tin razor holder straight razor holder kan man chuanin 45 degree vel hianin hum onila kan hum tung chuanin kan customer te kan ziat kak don ani chu lawma amai ro chu kan hum on chuanin an lu layable te ni lo chuanin kan ziat pil lawa chu poimo khop mai 30 degree mo 45 degree mo in kan hum tur ani tuna chona beard kan khoinga beard hi ti dam big ta yom ve then chu zoom shape lampanga du te pok an nom ta a tuna chonin kan a beard hi kan ka to over lo ma ro chu face shape siam na turin tinghan kan trim don ania kan enzel potanga chuanin a topa kan detailing lenga samkhui le thinar mangin thinning shares tholna bakche mangin kan detail lenga chuanin atopa kan suanga kan setanga kan zo chu ni maya chon kan customer te meron dor thin tu te chunga long tu kan soi to kan veng omna hi kil khor veng renga kan veng panna kalkong hi chu comment ta kalo pinanga a link kal dan tur inon kal wang thina kan lom hle maya thin lo na tam tak te po kan nenga ta chonin mi hre thema te po kan dil nga langa met tu hi panga kan om to a thiam tak tak te kan nia chuwang chuanin nga chung po rei lo anga tin man model lek tan po book thea ti chuan book tu tan khanin kan re thi karon tar langa ta hian karon tar langa chuanin minon be meidone IGI mo ka number ai mo in zawai chunga lom thu ka sei du a kan YouTube channel te min lo support zel turin kangen ka som mol chewa kan video te min lo like sak turin kanan som bok cheu ni e le hi before ania ron buk takop maya ti chuan en entai la after tur chu aron ni pheu mai don ni chuan hi after ania smooth takop in ka shria fade chu perfect tak tak chu om thei lo ma ro chu in me view in ka shria sar Atea te in nei nakalom poi chewa du sakna sang bar ka lan chewe